Moderna galerija u Lazarevcu u četvrtak 29. avgusta otvorit će izložbu slika Milana Konjovića, čiji je autor Nebojša Vasić. Ideja je bila da jednom retrospektivom stvaralaštva jednog od najistaknutijih srpskih umetnika 20. veka Milana Konjovića predstavimo najznačajnije radove iz svih 7 razvojnih faza umetnika, kako su to prepoznali istoričari umetnosti koji su se bavili životom i delom Milana Konjovića. Dakle, pratimo period od 1913. do 1990. godine. Što se tiče ostalih programskih aktivnosti ove manifestacije, mi smo rešili da i ove godine, kao i prethodnih godina, čitava manifestacija bude obeležena gostovanjem, dakle, galerije Milana Konjović, tako da ćemo mi po rasporedu koji će biti istaknut na sajtu Centra za kulturu i zvaničnim društvenim mrežama Moderne galerije Centra za kulturu upriličiti javna vođenja kroz izložbu i to je nešto što se pokazalo kada gostuje ovako velike izložbe, ovako ozbiljnih i značajnih imena iz sveta srpske umetnosti. Takođe, mi nikako ne zaboravljamo i naše najmlađe posetioce i uvek se radujemo kad su ovako velike izložbe da najmlađe dovedemo, da ih animiramo ovde u galeriji kako bi oni upoznali najznačajnije imena naše umetnosti. Organizovat ćemo niz radionica koje su naravno biće određene po godištima dece, grupisana deca, dakle po uzrastu, i radit ćemo sa predškolcima, decom iz osnovnih škola. Raspored još uvek nismo utvrdili, čekamo da dođe taj 1. septembar, da oni krenu u školu, tako da ćemo do 16. septembra, kažem, upriličiti različiti programske aktivnosti za naše starije sugrađane, za naše najmlađe, i eto, ovom prilikom ja pozivam sve da dođu, kažem, četvrtak 29. u 19 časova otvaranje izložbe i početak obeležavanja ovogodišnje manifestacije Lepini dani. Manifestacija Lepini dani posvećena je godišnjici rođenja legatorke Moderne galerije Centra za kulturu Lazarevac, Leposave Lepe Perović. Izložba će trajati do 16. septembra.